nang nabi HP di ulah di sekolah kan berdua hidup dua bulan dorang rahut nanaing si harman si kau ini pas dorang nabi di bulan lapor nabi om terus dorang hamil lahor sok ni mana ni botok apa lagi botokku mai Samuel dono pura hata apa ni ada siapa berkita ulah letak asa kami maha muja kemudian dia akan kedua bidus biroha dia akan mengelahunannya. Jadi bola tu maruk peta pasal kami non adat sian kami hula-hula menurut kata ni dengan dua itu kami pimpin mana di lupa suasana dalam guna nanti saja ada boleh tak pasal tanya adat lebar di pertuat dia kami makasih Muhammad terlibat gudang nah tidak sudah kamu betul kata om tidak sama gue mah kita sisa datang terlaku tidak sama menjadi kita hula-hula apa kita iya Tolu masian kami bagara. Tolu. Pet doa kamanggoro. Gabi mah. Berek sudah dua. Dari makana tolu pe. Alanak kabirekor. Dan romonon mengalap akaparopa. Ilmu makana tetap tani soal itu. Tersomani nak kamanggoro. Dokter datu lang mawalu si kan kamu sudah lusa lu. Allah. Kami si hobi dua masih bahasa otonomi idok ka ugari nong diatai dia ka area nasaku dari oras mana akar ada nami ya kamu tak pukul itu sih Mulai kurang obat satan gitu ham molo parbino to aku dua ham dapat aku tak soy doon na naman ibe raja nami raja ni boru kitok kamay di hamuna bulo siya na babanyan meraja dua utuhan alaya la berek kumadia pamuna masa gabi nama kita tujuh mulo siya kami tulang ni beri namyo na baban dohot putasoy benon nami do na dinaman tanam nami dalam ditangin nami manangyakon bere nami asa di pasibas gabi curut kabaca remi molo tumbuin yang akarajani alailo na tolak gugunami dua masyaka wahai rajani naga harus nami ala hubungan hagabin niyon dahangon tolu masyaka muraja nami sada mati mana sa tolu maraja nami asa unang gabi unang ketodok kamu sa upa orang do sada may timana, sada tu anak, sada tu guru. Tuimana pe kong masama ni raja nami to luma. Sian si hoping ide be roti kina, merpamian mahamo. Itu rosi rokap itu dininyo anak anak kokon. Sada tu anak, sada tuimana, sada mabazalo manasida. Tong masama ni sian raja manurung. Bola tulang na robo takarja nami. Upasak kami penon tuburu nami na siya kamu. Anong mamatali? So mani ba sa Panginoon nami to amo na saluk na hulula nami. Las maro hamo ni sikarja nami. mulai tema dia muna tonga ni na baban molo siya ka jadi sa video mangguru Olah dengan baru nak ingin kamu dulu. Rai bolo hupangin kami, alai so dorong do pok nami so. Jadi uno pula sudah dia opak masih kami sapal tapulun. Kasori pangilun nami ang buti raja nami. Molutuk pesu ngaliat kami, nong ngaliat mahami, lapatan na ulos sa tapubolon ng aralima isor. Robe raja nami ang ngalap. Sosoni, mapakitu kita deh. Wala panci raja nami. Harus berwatabe apar siloli. Jadi mulai mata rok tutuwata pada ngabasain atong mga ro ngurutta boy kita mga tapati bo ni alaman ni ami ang boro muna diso di una ang boro nabi jadi dumoting na boro nabi on ra ngagudang di jalo hamuna akahata nauli hata pasugabe nasian akka keluarga suak-suanan ni hawa makaolong hamuna bagkat dosian hula-hula. Jadi ima ora partikian na bahasa itu wadui la baruin nang wahamatian bagi hamatian itu boy sangat tuamai. Jadi angko secara mudar do daging barero rohata.
alai dihamuna peparan ina porunami sada marohamuna tulus marohamuna asadirna porunangon porhat tu Tuhanna dari tekas gabiro botohami nakaningan syariat hidup na porunamyo marumur wal begitu marpinopar itu bulan jadi tekas sona kono dua galgain na tiang di rumah galgat tiang di sopo gabiro na porunamyo segabiama dihamuna akan opos matutu jadi tekas taboto dia balagi na paporat na dua ay besan hula-hula bersiap seluruhna berpangiduan tuhamuna sadama rohamuna jadi tak terbaik songot titipus sanggar alai guberek kami dihamuna paranjong muna las rohanan sanggia ma matinangi marbinegi amata na mertua di bata sondo kono dua ma dornami balitang mapagabe natina bataboan ari uma tutu gabe anu ngatakas hamu hidahami masih paululu matutu sanggia matutu nang diaka parpinopara dihamuna saluhuna asari dokona dua rumai zuma baru tulmakoroga gajang do urura dibudia mina porona mo dihamuna saluhuna poparanna saya itu buat anak nabi sumamuna tubuhan baru nomor sangap gajang doho urura matutu jadi na pinak digulu sigano pare sanggia matutu tidak tuhat tadi hamuna panamo kan nagudangi ya tu dolo kamu nara bukan apa bagan alomat salongo muna tu dua pe hamuna nara bukan mol nati otaho muna asono kono dua maron nami tu sangkar ma korek duluang masa dua sirul ma papana muna akambor gabina ni ulah muna parparbu eto muna ni ulah ni pikiran muna asa nabo sono dua lomak masih lujuang lomak somen abuan tu dia be au tutu mangalaka poparan na porona mor saya dusima hamuna lapotan aka panaporan matutu jadi openoang dia mula salubuklah usungan naik mata nami MSW2 ma perlindungan di Siboro di Bataro silot 2 oras mahamuna salhubna di Paroro masakan tutu bidang do tau toba marmuara tua sahan oras-oras samuna tinggal di toba dua somoni poparan na porona mo na tinggal di masyarakat jadi openoang dia muna tasal makodak tadi jadi dia mula pada nari asal dua saya juru mula-mula mana saya juru mula topah beda mah kodang mula-mula inas baduh matu sopa-sopa jadi sekali macam baru dulu selalu apa kodang nanya deh jadi ope dia abuna melatih mah dia mau pada nami beda mah goda paroloti yang dia tutu kemudian lapor nemo maroloti anak maroloti diburu goda didang pada orang dia tutu pada didang anak domang didang diburu bekau mah goda sitoro pinopari las pada orang mah tu goda remang dia di lah isom mah hanya yang baru pesantren urus jadi saya hanya no jadi beda jadi berjalan masih tak boleh nate mau lihat yang bapak soalnya mah tak suku pada tuh
tak sudut kami berada alis badan kami dan bisa dia orang kamu tuh akaman. Jadi ulama dokter si jalak si madua nabi mati. Itu dah orang kutuamu. Alera nama jalan roh kau asal ruh na dokter jalan roh dia kan nama bapamu kembali. Oh, no. Jadi basyak kakak maju berjulu dah bang tetap pukul. Opar pisau tak anak semut dia. Akar janami lasmaran ibadan lasrani tapi muna. Las pasahan kadi senot do tulang narawuti. Tak pukul. Apa itu? Nah, lupa turuan sepagaran. Lihat las tulang narobot. Sada tulang, sada tulang narobot. Mai bo mana bi? Tulang narobot. Tujuh kami sesernai. Na tutu do. Na tutu na magutot caro. Tulu na pangkalabi. Nungang baru tulu keturuan nasian. Ano si Karutan ni sila lupa dulu. Para siapa lo telo saya lupa dulu niya para siapa. Pasama dulu tu perjulo tu na tutoy. Tuilang. Emang tutulang na robot. Tulang na robot. Pariwan nami siat si Hoping. Bor Hoping. Pariwan nami sa lugna. Ito. Natuto na nagutol na siyan si Hoping. Dia menurungi. Tong masongan ni Raja Nami ate. Terus jalan na sunatuta. Nunga. Tulang na robot. Lihat terulay. Natuto na mengutok kamu na. Do pariwan. Na mengutok calo oleh manulu. Nunga. Orang altro di lafisat do bahasa nami ta karmuna. Jadi asaro hami dan nami manupa Tuhan kerajaan nami. Panggil hami to kari bapa anggia dibudian ni datu nami am. Magatan murah sokot dan murah salutna. Atau peperan ni datu memang utor di budian na atau peperan na salutna. Alani kerajaan nami sepuluh dari bahasa parusa semaju. Posisi saya benar terpasang kami dalam penambahanmu. Kas rohani ibadahmu, kas rohani pertokirmu dan salutna. Bulan nami sekarang satu faktor. Soalnya bulan tulang naruh nami teh. Kas soalnya kabelan nami salutna. Tapi soalnya pada naruh nami non akar dan nami terparuna. Amang naruh nami. Asal usap pahami bulan nami on. Baca makutang ngetahu nai. Las mangerek kami dapat apa supas kami perkelan dan salutna. Thank you.
manima di simatuan namin tapugulun, simatuan namin lipat turuan, simatuan namin lipat turuan nak sumanima nurut. Ulang-ulang namin hamo salut na. Taringon kesepan namin na sa suriyak kerajaan namin, pelis man na marhulit namin lang marampok muna. Alam martamyang mamo ito nga nibagas muna, diyak kanyon, diyak ka angkikon, hangaw salut na. Ang giyak marilat tuwan, gabi na niula sinur na binahan, nga nangahapi niula kami di basa-basa tuwang na. Taringon di partaparan na sa sadiyak kerajaan namin, diya muna salut na nakinawari kami. Simatuan namin, tulang na robot namin, kariban namin, salut na raja naman hutun na hula-hula namin. Tuksong anikak kerja namin, nabuitan ko asap kami. Pelis na marhulit kami na marukapong. Ang ma horak sa amin na pasahaton, hibat sa mga mga akton. Alanilong kerja namin, ba somonima, bagot na marhalton yung datang biruhian, oras na kami pergilig muna na pasahaton, tibas na mamu sa luhuk na hulula namin na manjalo, jalan na mga akton. Putima. Jadi kan namin berkita-kita. Jadi langsung di pasahan tamu jabar jut na gulangi. Jadi doon na matuwa mo ang nami bago doang mo na marhalto dulu gua mo na madurian. Bahoras maamin na majalo bertaba-taba mali ang munasik ka ni na mangalaya. Jadi operan dia mo ang nami ujungan na na parsongtongon nami asa ko na dua-dua ma tiko menggiring-giring bunungay rata-rata. Suria kapag idua tay tarlumo bihami hula-hula. Panerwan itu atas saya bahasa untuk amatan nomor 2 di mata. Oke ya muna pada nami. Amin. Dasar dalam teh. Tinahumin na IQ takkan binat panuhatan. Baik daw mas dituig las paduma tua sahabat. Somonino di hamon na ulula namin, si Jalo, si Manjukot. Hiro, hihita, hula-hula siya. Kasih pina.
Jadi song ini memang buat hula-hula nami disororo kami si meduani borumuna siap tano si bisa barabat marhite-hite di nal saur medua inatta na taholongios siato gatonata selani raja nami molotung pesonon otik kami si meduani borumuna siap tano si bisa barabat marboha gahenom mahamuna berketepatan adong pasoron nasar badua di tano motong si bisa alani raja nami dison hubok kami do ringgit sito suara ima songon na mga bay palas tangan mo raja nami molohami tulang begitu tulang ano medyo berek kabur mo bagema rajai mencalohami iot na tua-tua mek do inga bulong dibotik umet metato atong molo bulong ni padia kan nabakolit kami tulang raja ni Borumuna si Matuan ni Borumu sa tano si bisa memang tidak mendatangkan nami do na sosadia alani raja nami badai mahamu hula-hula nami tidak macakon ade tulang kami ma tortor nami asal pasar tanyo tulang kau kabe oh iro inarawak ko be nahudin ko hanggang promakitan narawak ko na manukong pa ko daw ina Nari siantong-antong ni Hotasi Catering las marohani asukon macalo harong nari otik susadia naboy terkenal kali somon kali pahir nami tuhamu keluarga besar nalaran debatama namo masuk-masuk ambiat makomon las miroha tu saluhut petuara di naburo tu tik-tik na negro somon idol si tua-tua pada orang nari balga tiang di sopo rumah balga matiang sopo Nau gajang jalan ng torok para ni nabor ng salvador sayo torok jalan gajang maunong muna sudut nau poso doon upasatani manon dinapilitan ni si Batuan ni Boro no godang di sima pasato nami naboy panong pohon nami siang hot asi Catering de Batama mama semasuk grabe ano sa tabi ma di hamunongan ditikkin na manok to hamuna pasato ni para mamon mulak mahamuting na muna jala-jala hamunan no jata ukut to hamira mong guru kadire jalabi jala ma ang guru mau ada matulang tuan nami bawa tulang na tumulak kami maliro ka do tamu mate do tamu nang abang para musik nami babi jala toho persulit nabalo pertagadi ngatong paruno persarune isocong-cong kami berjatuh sebutkan nasi bisa biro na tua-tua asa dia berdiri retong dia tu dia korak di bibir retong gaina itolong tamu naik ke satu silu di tangan kami mahami turaja di ulo kami arang diri coba dapat alanya aku kata aku pergi sama kata berkata alang-alang diri baik nama
dau hamuro siap tangan parapat lau ada botok kami di son jana laos di pasar tamu dotong sorongan panumpak yang muna di perjuangan na tuan alani mangidu mahami tutuhan perdengga basaya kalang guru doho disudina akadongan ni hinang si Samuel Bison natapat si mereka kami pasahaton aka panupakian molo na kokong akamang buru na buru tudolok say dapotan apabagana lomak mahal molo turu kamu tuturuan na bolan mol ngatiyo mahal Iba tuturan atau sulokon na tuwa maroon nami tuhamu na saluhut na dohot tu akka beri nami asa artia ma sunanyari si bahasa dama kunani bulan di hamuna dohot jakamo paramuna suku takang buru saya di tongos debatama di hamu anak nama lomar tahi dohot buru muna nabui pangaliwan laos di gabesa lambason akamang buru ba pasaton nami dotong ima jabar rukung nahobar di partuaun ni naboron alani lasma rohani badan lasma rohani todi mula Ada tulang di hamu amang namalo nami asa rohami pasahaton turut songona mamisomi aka amang bornayon bae mari hami totong ulas godang naho partisi Dosonoko putamu tuson bapak warhaton naik hamu di babasap taniang anggit nami tuhamuna pamuruan nami ngolo karumai ro sejulu ngaberengong udini rupana ngolo na tua na uksaur na tua tak rupana si berengong kali baru lawan nai nama si berengong kali jalai do nalang si ulah hunaksa iyo sirono nami tuhamuna saduk nakapamuruan nami las torohan nami jumpa ko di hamu so ni dok ihatani na dua bentak bagabe tumatalo tidulua ari muna masaduk na toha kapamuruan na gabe ala hubay kami hamu takas masih kaululuan matutu iulaw ta sadarion cuma las torohan di hamuna saduk nakapamuruan nami sisada tudulok kamuna tangyak pamuruan nami pamatamar tua di bata kan lumobi di paparan di naguru namion sian nabe me sakro di namagurang soni nyata di dua bahasa Jawa di sumur ganjangai di bodang saha mahamu sadu na siga jamur jara si koro pinopar dia kan nabe medi ibu-ibu magurang ma sadu naka berenami pahupunami sok-sokoni nang karya kapasikola lam di tabere batama bisu dota bistaran asal dia tua karina mangiu jumpa makana sinakapan ni rohana sida dia kanang magudangi di patokon di batama kasuro kami todina asa totong marlas di roha hita tua akarina neng roh jadi asa saat kami sulu masa aku hotean ya saat kami hata nauri tu aku nak salung nak kaya nak kami rama aku mahita ni para orang saja pokok biar bukti mana ya ulos si pasahaton nami yang kamang guru lain dua mah separani kajikan saya dah itu kira nami dohot tu pahuku. Jadi itulah nabi. Jadi taringot sebarani. Persatan itu kamu.
Gabi majalah horas. Lari dengan tua bermuda dona dengkan, bermuda dona senadong. Asal saya jur mula-mula, saya jur mula sombak. Baik macam di hanya mangkot tak mula-mula. Pada muda mama tu nak sombak. Kata mama doli. Maju di hamu pagidon nami, namangido di pihami to hamu. Asal dia mana masuk mata batu ada bata. Di saduhuna kapaparan ni guru nami on. Sian name me taro di naga dua be. Neng madal mahami lapas sahaton. Ulos tuyan aku nami di son. Anggo mangulos sedito di nasida Tuhan naga terima. Berhiti tanya kita pagidon nami to mata batu ada bata. Jadi di hamuna yang aku nami heran nami guru nami nak kau nami. Unang dari kamu nila ni uloson alay pakorhon nama tangiang ma tangiang ngami tangiang muna rak mananya kumahita kutuhatai ang kia di batulus tuha calhuna karena sinakaban ni rohana baca mama kodang berliat laupas satu ulos hali baca menulis kalau marputar kamu sehalida atulah oke isi mah jauh masa kalau marputar halati isi mah jauh We'll be right back.
itu rohani Hamid Lumowima di Elam sosong ini manang dibangun ang ma martaba barita koras barita resmi roha tuakat kilanan oh asata balas rohata doho ulu-ulutta Lumowima dua buta dan kita Tuhan ma apa na gajang marbisuk marhabistaran nasya Tuhan Dr. Zanami ala las di bawah bason tong do pasator nami Tuhan tong Jabar Simajukot laos di bawah sana bason kami tong pasahaton nang manak sungod dia pe ruhuna pangalahona di sipatubaon ni Helam ba baliut dan nomor tuis Palias na nang nomor bulit pe. Jadi tu songoni pianongan songon mit nadaton basong terpemedio tu itu dak sudah pulung akit pesusari palia dak sudah natapi si payungitangan na susadia. Alani paneman orang rezai lawa jalo haroroni yanak komuade. Kami mau guru, mas marohan nami di sini. Oke, pasal kamu mah tu. Roma Hamid do pamuna ba malusong dia panongan soba-sobanya kabahuton ba sutong mangarita makatulang don natulang dia mato katipinan ng ro lam-lamak akabat salongan na asagoy di bayan akan sunaton amin namal nami bandamang marihani godak sa bay asarohay marsokan kabulan sige lau pasahaton ima pasikut natogi tuhami hula-hula muna tanya panggilan nami to matua di bata sengjek matok tubidangan nyarion sona hornak keningan lam tusadana di hamuna roha diakana matinudohon diakana mangula sudau sok-sok ni nang jaka pahukunami perparan ni naguru namion sengjek ma songyok ya tadi na dua asa situ bersepak kak situ berihotang tuturia kamu saya nak kaya konami mangalaka ludu baru tak kepada mana asa horas mah kamu saya nak kena tinggal di hutan horas nak tinggal di pangaratua madudu asa kapan suruh masa tu hatian ya nunggu di pasar kamu tuhami pasti tu nak tonggi di kami horas mah kamu saya nak kaya konami mangapu mahita di parhorasa di panggabian bukti mana madudu amak pada nami leksipunan nami maafulun nami asa tinahu muetio binatu panuhakan bedama manihamri gotam studio pada mudama ka tuhasa tadi bedama menulis
Baru